10,5. 10,5. Beograd 1. Oko tu. 10,5. U plavom. Novosadski kulturni centar više godina podržava umetnost videa. Autor ovog programa je likovni kritičar i multimedijalni umetnik Andrej Tišma. Publici u prostoru Američkog kutka predstavio je Međunarodni video festival u Nikoziji. O poetici svoje uredničke koncepcije razgovarao je sa našom Bojanom Karavidić. Svakog drugog četvrtka i tako od 2011. godine Andrej Tišma koncipira program prikazivanja video radova iz raznih zemalja. Prati ga verna publika, zaljubljenici ovog medija. Sada smo virtualno bili na Kipru u Nikoziji. Radi se o festivalu u pokretu. Cilj ovog festivala je neobičan okupljanje profesionalnih video umetnika, ali i autora na početku karijere, znači vrlo mladih, i studenta videa i tih novih medija. Vrlo je bogat festival, ali eto ja sam odabrao tu sekciju videa. Imali priliku da imamo 6 autora iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Nemačke i Austrije. Odabrao si različite radove, ali nekako svi imaju, čini mi se, zajedničku nit, jednu poetiku i nežnost. Bez obzira da li se radi o fantastici ili o realnom životu. Sve je nekako između jave i sna, čini mi se. Pa jeste, ja sam počeo ovu prezentaciju jednim predivnim radom Afroditin Talas, koji je u stvari jedan plesni video sa fantastičnom muzikom i ples na samom onoj peščanoj obali mora. Devojka igra neverovatno poetično i upečatljivo i upravo na Kipru je to mesto, plaža gde je po predanju rođena Afrodita, boginja ljubavi iz pene, morske pene, i upravo taj ples to asocira. Posle sam imao seriju naučno-fantastičnih radova, opet, to je možda duh našeg vremena, znači ljudi se i pripremaju na neki život van planete, zemlje, sve češće nam pričaju o tome. Tako se ima jedan video rad o životu na jednom mega satelitu. 400.000 ljudi se odvojilo od planete zemlje i živi u nekim veštačkim uslovima. Međutim, tu je velika patnja za planetom, upravo to prikazuje koliko su ljudi ipak vezani za prirodu zemlje. Ja ne bih sad da prepričavam, nego ja posebno da istaknem tvoj izuzetno prefinjeni osjećaj za biranje. Biram apsolutno ja, to je moja sloboda. Ja čak ne gledam ni ko je dobio nagradu. Ja se inače isto bavim video umetnošću decenijama, još od 80. godina. Pisao o tome puno i kao likovni kritičar i knjige objavio. Tako da je meni video umetnost izuzetno bliska i posle par sekundi već mogu da procenim o čemu se radi. Ja pregledam te festivale preko interneta, ima 100 festivala u svetu. Tako sam i ovog puta jedno 200-300 radova u Nikoziji na ovom festivalu. Pregledao sam zaista zadovoljan kako sam našao jedan izbor izuzetno poetskih, pečatljivih, dirljivih čak radova. I sad da zaokružimo ovu celu priču, ti se godinama uporno, sistematski baviš ovim, donosiš nam na dlanu nešto što nikada ne bismo videli. Koliko sve to traje i koliko komada smo videli? Pa evo, 6,5 godina već traje, preko 160 programa sam uradio, prezentacija, uvek nešto drugo, nešto novo, novi autori, novi festivali, nekad program posvetim samo jednom autoru. Pošto i sam uživam u tim radovima, ja to stalno gledam i pošto to je moj život. I nikada nije bilo prekida svih ovih godina? Ne, ni jednom. Svetski video umetnici, toliko im je to drago, stavljaju u svoju biografiju da su u Novom Sadu prezentovani. Povodom redovnih projekcija u Novosadskom kulturnom centru pod nazivom Svet digitalne umetnosti, o konceptu programa govorio je autor, odnosno urednik, Andrej Tišma.